poloan teman-teman ya. Pertutuan ini ya. Pertutuan Pertutuan. dengan Bunyai. Bahasa gaul be, bukan aku salah bahasa gaul be. Kengwan Beda Usman lebur. Lah. Beda. Dia aja pergulakan ya. Permulakan. Mun setia reng acuelen nyaman nih. Enggak sebedaan hulman pun. Lentro. Gunung Geblak aja di mana, Be? Aduh lawur deh, selem. Itu bulu orang. Apa na Gunung Kepok aja? Pokok lenak di sini. Lembur. Aku lele tu kau tek klok. Sampai kok kena dek ngono barang, Be? Sombong toton. Oh. Berarti namanya gaul juga ya sampean ya? Oh iya. Oh, begini. Cari ini lek ngomong itu. Nah, Lu mau kemana itu? Mau ke sono. mau ke sana. Bahasa apa rendi Pak ke sono dak. Bahasa apa ibu kok ke sono? Bahasa gaul lagi, Pak. Jangan ke sana, Bu. Ke sono saja. Ke sono saja. Udah emak kena pipa ke sono. Gila anu. Dia antar ke sono kok, Tang. Tambah ya. Selo gelo. Cari bukan ke sono ya. Dia ngomong. Kemana Bu? Ke sono. Kita membuat es buah. Sana Jakarta luar anu. Sing leboro mucakan gitu aja. Gak leduk, Boyan. Pas mau ditotak banyu panas itu. Kemah buah nama? Yo se dijagung. Jangan se jajak se. Pak ke sono. Wele kok saya lakon ini. Pelan-pelan ya, Bu ya. Jangan ke susu. Nggak usah ke susu, Bu. Pelan-pelan saja, Bu. Nanti kena tanah aja ya, Bu. Iki banyak apa kira? Ya, jangan murah siap. Mari. Ayo dong saya kasih lihat benar Bu. Aku jangan nama. Blok lembi. Kalau tuh lagi deh. Hah? Numpak motor tuh kok pakak kono li. Apa itu apa, Bu? Jawaki bien. Bedu lan na bola bojo na. Kata koma ke banyi deh. Cuma Aku Loh. jemuntor biasa. motor kau nih jual. Bojo na jual laon na pure. Boleh pese. Orang Hah? Apa nih? Lagi bel. Mulang bokeng mulang pulang kan. Apa lembah orang kena culang kat Supir je minta temun separuh pese sepajer kok kaki kapan do Pak Boyo. Muncul-munculan aku kok minta temun aku kok minta separuh pese naik kok majur dek. Tak oleh pese itu lho. Lima derot je. Iya di kumpulan. Wah, ada sini dunia kaki. Baca kimas mau di mau cak di orang digengkei lambur. Manira. Rain mas mau lu. Kau nang ke sini tak wajib. Tegak main go. Kok cek lucu nih ya cerita nang biyen ki, Be. Yo yo. Tak wajib. Lucu ngono. Baniran tuh mama. Di apa? Cuma ngaji mata. Coba udah lebih curi dia. Jual. Sampeyan kelas piro saiki, Yu? Yu, kelas piro saiki? Lulus. Rapi. Oh, terapi, lho. Ojo yu, sik cilik yu. Mosok terapi yu. Ah, boten ngono. Terus nang ndi? Mbak Sopi kate nang Korea ya Mbak Sopi ya. Kate nyusul sapa Jimin. Antara ke Korea kan telo. Antara ke Korea kan telo. Kang telo. Duh, porala. Pak gebak gang lewang lagi.
Lah, Alaonan be. kembung nyoreng kok. Cuman kapan-kapan lek nyugi suka tak syuting ya be. Saya tempatnya Iya. Ibu suka kok. Lek sore-sore lho be ya. Karo makanin sapi wis terkenal ya. Muka dulu sih. Tutup. Budi mang tutup di bawah. Oh, es buahnya. Sip. Mantap teman-teman. Lo kapan sih tuku cendol barangku? Oh, yo tak siapi ta. Oh, begini. Mantap. Iya, ruka Tutup pengantin ta iya. Es buahnya sudah siap teman-teman. Nah, nanti buat Iya, yuk, ya. yang para yang rewang-rewang ini biar tidak kehausan. Kapan sing kate tuku ingkung iki? Hah? Ben ngetani Dimas. Yo wis mateng ta ingkunge ya. Enggak, sing kate anu lho. Ben, Sing piye? sing rencana bakar ayam lho. Ngenteni Dimas. Dimas ta sakno Dimas. Oke. Lek Dimas pas semulutan kan bali. Oke, siap. Nganu nih. Kemana nasi glo, Nah, nasi mau. Iya, saiko. Beres. Marisan. Ya tak ono e salika iku dina. Nanti nana se. Ya, lu sendiri kan nastare mana kan mbok. Pen, tak ngombing ke. Wede, kok sebelum rengkin dari malah lah beri dia. Jawa. Layain kan nak dia pun dah. Beras dong lagi berapa kan, Bu? Weh kor lah nak kerbor kecebu jo. Coba lagi napa jam Mbok. Imeru. HP ku. Arya betul. Hah? Iya, ha. Kok dek lemak. Satu. Arya. Lo iku cuma kan nanti ya. Iya. Arya. Nanti berangkat ibu ya.